Mwaramutse tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Burasazwa bwo hagati burimo gucumbamo umuriro w'ibisasu byaturikiye ahantu hatandukanye. Ibihugu byari bisa nkaho biri mu mutekano nabyo byisanze mu ntambara. Kandi noneho mu buryo butunguranye cyane igihugu cya Amerika cy'ikimaze iminsi gishyigikiye kuri leta Iran isa naho ivanye icyo gitutu irababwira ngo nundi munsi nimukadutera ubwoba nimukaza kuduhagarara hejuru mutubwira ngo dukora ibi cyangwa se biriya ahari ni wacu si wanyu mwadusanze iwacu muhame hamwe duhangane ubundi murega gatuza tukamene niba mudashaka gusubira inyuma. Iran yarashe bikomeye cyane indege za Leta Zunze za Amerika amakuru ikomeza ko arimo F-15 mu bikorwa byabo biremereye cyane byo kwiyurira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ibi ngibi si ubwa mbere bikozwe n'ubundi mu bushize igihugu cya leta ya Iran cyagiye kirasa indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byatunguranye cyane, aho ibikorwa bya leta ya Iran ku ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byateye igihombo gikomeye kugeza ku rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize yafashe icyemezo cyo guhungisha indege zabo bakazivana mu burasirazuba hagati bakazivana mu gice cyo mu burasirazuba hagati mu gihugu cya Qatar Al-Udeid ku kigo cyabo gikuru cya gisirikare bakazijyana Ben Gurion mu gihugu cya Israel, aho batekereza yuko muzukuri yenda uko biri bashobora kuvuga bati indege zacu zifite umutekano mu buryo bwuzuye. Izi ndege zoherejwe na leta ya Amerika ni mu rwego rwo gutuma ngo zitabwaho cyangwa se bareba ko zacika urugamba rutoroshye, bareba ko zacika iyi ntambara itoroshye ikomeje kuri burasirazuba hagati, kuko Iran yakomeje gukoresha uburyo bwayo bwo kwibasira ibikoresho by'ingenzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bisa naho biteye igihombo kitoroshye kuri izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero imaze kubona neza ko ari ibihombo gusa yibereyemo, ihitamo guhindura uburyo bw'imirwanire cyangwa se ihitamo guhindura uburyo bwo kujyana mu bwihisho intwaro zabo ngo bitaza ko abana bibi cyane. Ibyo turabigarukaho, si byo byonyine turi buze kuvugaho n'abasirikare Amerika bapfuye, ahubwo abahuti bafashwa n'igihugu cya Iran bo muri Yemen bigaranzuye Saudi Arabia Saudite bayirasaho ibisasu biremereye bya misile by'imbaraga, bavuga yuko ari mu bikorwa zo kwihorera, aho Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite ikomeje gukora ibikorwa biremereye bavuga ko ari rwana abahuti nyuma yo kurasa ubwato bwabo bwari biri kuva mu cya cyerekezo cyo mu burasirazuba hagati mu bunyure mu kigobe cya Al-Mandeb. Birangira rero abahuti bagabyeho igitero, Saudi Arabia iza kwihorera, none nabo bayihoreyeho bakoresha imisile ziremereye cyane barashe muri Arabia Saudite. Umbaze neza uko bimeze nanjye mbikubwire iby'iki gitero Saudi Arabia ihuye nacyo giturutse kuri iki gihugu cya Yemen, kuri bano bahuti bafashwa na Iran. Nyamara Iran yari yishe minisitiri wa Israel, drone yoherejwe mu kumwivugana mu buryo budasanzwe, igihugu cya Israel kiri under attack. Uyu minisitiri bivuga neza ko yarurokotse, ariko uko Iran yari yapanze kumwivugana byongeye kuvuga ko bwari ubutasi buhambaye Iran yakoze, bakamenya neza aho aherereye, bakamenya ibyo abahugiyemo, bakamurya isataburenge kamwe ku kandi kugeza ku rwego bavuze yuko nyine bagomba kumurangiza. Ibi byakozwe mu buryo bwo gukurikirana uyu minisitiri, aho Iran ivuga yuko bikomeje gutera ikibazo cyane cyane ibikorwa bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubangamira inyungu za Iran ndetse no gushaka gusenya ibikorwa remezo bya Iran, aho Iran yemeje yuko itari buze kwihanganira ibikorwa by'agasuzuguro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bakorera mu gihugu cya Iran nyirizina, ari nazo ikomeje gutera ikibazo gikomeye cy'imirwano itagirangira, ahubwo buri munsi aba ari imirwano ikomeza gushyirwamo imbaraga. Iran ihamya neza cyane ko izanye nayo ubushobozi bwayo bwo guhangana n'ibi bihugu zombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, bikongera gutera igihombo ku buryo buremereye cyane cyangwa se ku buryo budasanzwe, ari nabyo biri kugarukaho cyane mu bitangazamakuru. Urupfu rwari rwanutse kuri minisitiri rwagenze rute ndabikubwiye mu kanya gatoya. Hanyuma Iran irimo kwisekera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bati ubu twabagize impumyi, twagize umwanzi wacu impumyi mbi. RGC yishongoye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza uburyo bangirije ibikoresho bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo na radari ziburira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashenyesheje drone ndetse na misile
Ibi leta ya Iran igahamya neza ko yabikoze mu rwego rwo guca intege leta zimwe za Amerika, kandi ibi ngibi mu kubikora kwa Iran ngo bwari uburyo bukomeye cyane bwo kuvanaho iterabwoba rya leta zimwe za Amerika ndetse no gushyiraho uburyo bwayo bw'imigenzurire y'agace kose Iran iherereyemo. Ibi kongera kumvikanisha neza cyane uburyo Iran yakurikiranye isataburenge leta zimwe za Amerika, bashaka kuyiburizamo ibikorwa byabo byose, bashaka kuburizamo imikorere ya leta zimwe za Amerika, imikorere y'igihugu cya Amerika ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kandi ibi ngibi ngo ni ibikoresho by'ingenzi byatangaga umusaruro muri kino gihe, byari ibikoresho byatangaga umusada kuri izo leta zimwe za Amerika. Kubirimbura rero kwa Iran ngo ni uburyo bukomeye cyane bwo kwirwanaho no guca intege leta zimwe za Amerika. Reka nze byose tubigemo kamwe ku kandi kuri kuvuga nta kimwe dusize inyuma, ahubwo byose tubihere muzi n'imuzi ngo tumenye ivyari byo. Jewe Rumungu wa Kamanzi uruwande ngo ayikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemerere dutangira ahangaha aho kuvuga urugamba rutoroshye leta zimwe za Amerika zashaka kwiyaniza Iran, ariko bikaba biri kunanirana. Kuri iyi nshuro Iran ikaba irimo kubivuga ahubwo kiri kubahombya ku rwego rutangaje. Rekeza nawe kurasirwa indege leta zimwe za Amerika bitari rimwe bitari kabiri, ahubwo indege zawe warazanye kugira ngo uhangane na leta ya Iran, ukisanga zose zarabaye izo kujyana muri ba nta byuma, barazirimbuye. Ikirego gishya cyangwa se amakuru masa yatangajwe n'ingabo z'indwara muri Iran IRGC barimo kugaragaza neza ikiguzi cyihishe muri intambara leta zimwe za Amerika, Amerika gutakaza byinshi. IRGC ivuga ko ingabo zayo zashenye nibura indege 11 za gisirikare z'abanyamerika n'akajugujugu zari ku butaka mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa by'ubushyamirane bukomeye hagati ya Tehran ndetse na Washington, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa IRGC Brigadier General Mohsen Mohebi. Ibitero byo hagati y'itariki ya 8 Nyakanga na 22 Nyakanga byagabwe ku birindo byinshi bya Amerika mu karere, binangiza bimwe mu bikoresho bya gisirikari za Amerika bikomeye cyane. Yavuze ko urutonde rurimo indege y'intambara ya F-15, indege yo kugenzura ikirere ya P-8, indege yo gutwara abantu C-17 n'indege 8 zo mu kirere zishyiramo essence. Mohebi yavuze kandi ko indege 17 zijya pilote zo mu bwoko bwa drones zo gukora uburyo bw'ubutasi ndetse n'ibindi bikoresho 8 bisa byose byarashenywe. Iran ivuga ko ibitero byagabwe mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikari kwihemura kuri Amerika bitewe n'ibitero Amerika yavuguriye kuri Tehran. Washington yongeye gushimangira nayo imirwano yayo kuva mu masezerano y'Islamabad ashyirwaho umukono ariko ntatange umusaruro. Pakistan ivuga ko ibikorwa bikamije ubuhuza byakomeje ariko ubu buhuza butigeze butanga umusaruro. Leta zimwe za Amerika zagabye ibitero byinshi muri Iran mu gihe Tehran yashinje Washington kwibasira ibikorwa remezo bikomeye birimo imiyoboro y'itumanaho, ibiraro n'amazi. Iran yasubije ibisasu byinshi bya misile na drones byerekeza ku birindiro by'abanyamerika mu karere k'ikigobe. IRGC ivuga ko igikorwa cyayo giheruka yise icyiciro cya 27 cy'igikorwa na Sele-2 cyagabwe ku birindiro by'inyubako za Amerika ifite muri Kuwait ndetse na Bahrain. IRGC ivuga ko yangije ahantu habikwaga amasasu n'abasirikari bacumbikaga. Pentagon yemeje ko ingabo nyinshi z'abanyamerika zagizwe ingaruka mu gihe cy'iki gitero giheruka cyabaye mu masaha y'igicuku, nubwo umubare w'abatakaje ubuzima utarasobanuka cyangwa utaratangazwa neza. Muri iki gihe kandi raporo zigaragaza ko hakomeje kwiyongera umusaruro ukomeye cyane wa Iran muri bino bitero bibaniza abanyamerika, mu gihe abanyamerika umusaruro wabo utagerwaho neza ndetse ngo ububiko bwabo bukomeje kunyurwamo n'ibisasu bya Iran. Mu gihe impande zombi zikomeje guterana amagambo ndetse no guhangana, ikibazo gikomeye ubu ngubu ni ukumenya niba urugamba rurakomeza cyangwa se haza guhagarikwa hakaza kwitabwa cyane cyane ku byangiritse, ariko birinda ko ibi byazaba bibi cyane ku minsi iri imbere. Hama nk'uko bikomeza gushimangirwa cyangwa se kuvugwaho cyane n'igihugu cya Iran ubwacyo,
kivuga yuko ahangaha hari ikintu kisa kitagomba kwirengagizwa. Amashusho mashya ya satellite ari kuzenguruka kuri réseaux sociaux avuga ko agaragaza isenywa ryuzuye ry'ububiko bw'amasasu ufitanye isano na Amerika mu kigo cy'indege cya King Faisal muri Yordania. Inyuma y'ibitero za misile za Iran, amashusho asa naho agaragaza ahantu hanini ho kubika amasasu hahindutse ibisigazwa nyuma y'ibitero biherutse kugabwa na Iran. Bivugwa nyuma yuko Iran yavuze ko yibasiriye bikomeye cyane mu buryo budasubirwaho ibigo byinshi bya gisirikare bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino mu karere mu kwihimura ku bitero by'abanyamerika biherutse kugabwa kuri Iran. Iran yavuze ko aho bagiye bagaba ibitero hasigaga habaye ivu. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru ryo muri Iran avuga ko aho hantu hasenyutse ari ububiko bw'amasasu bw'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidasanzwe Special Force. Nta n'umwe mu bayobozi ba Pentagon cyangwa se muri Yordania wemeje ku mugaragaro ingano y'ibyangiritse muri kino gitero. Bivugwa ko iki gitero kibasiriye inyubako za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ikigo cy'indege cya King Faisal. Ikigo cy'indege cya King Faisal kimaze igihe kinini ari ikigo cy'ingenzi cya gisirikare muri Yordania kandi cyakiriye abakozi b'Abanyamerika mu mahugurwa n'ubutumwa bw'umutekano mu karere mu bihe byashize. Amashusho aheruka kugaragara mu gihe cy'intambara yo mu karere arimo kwiyongera aho Iran yishe cyangwa se yagabye ibitero biremereye cyane koresha indege za pilote ndetse na missile kuri kino kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwait, Bahrain nabo ntibasigare mwibasiro bikomeye cyane n'ibitero za Iran burimo karyukumve kwihimura ndetse no gukoresha ubushobozi budasanzwe bwo kugaba ibitero bikomeye kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Bahrain ivuga yuko ibingibi ari ibikorwa byumvikana birimo uguhora bahorera ingabo zabo, ukwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kugaragaza neza cyane ko ibikorwa bya gisirikare byose bikorwa ku rwego rumwe ari ibikorwa biba bigizwe cyane n'ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'ingwanyi, birimo misile, birimo drone, kugira ngo bihorere kuri bino bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Iran kagaragaza neza cyane ko ibyo bikorwa byayo akenshi biba binafite uruhare rukomeye cyane mu guhagarika icyo twakita igikorwa kibi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko bavuga, igikorwa kitagomba kwihanganirwa na gatoya cyangwa se igikorwa kitagomba kudebekerwa mu gihe Amerika iba ikomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane kuri Iran. Iran nayo ibigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ize yishyure ibyo bitero, yihorere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero zayo iba yagabye birimo kwangiza bikomeye ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'abaturage, nk'uko Iran ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo guhombya abasivili muri kino gihe aho bagiye bagaba ibitero bikomeye, by'umwihariko ibitero byibasira ibikorwa remezo bya gisivili. Akaba rero ari uburyo bukomeye Iran ivuga ko yagombaga gukora ibishoboka byose gahangana n'ibyo bikorwa bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo irengere abasivili bayo nabo bagiye bibasirwa inshuro nyinshi n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakurikijwe amakuru atangazwa kuri ibyo bikorwa rero bya Leta ya Amerika ndetse na Leta ya Iran bikomeje kuva kujya mbere, amakuru aremeza iki? Abahuti nabo binjiye muri iyi ntambara mu buryo bwuzuye. Abahuti ni ihuriro rya gisirikari riterwa inkunga na Leta ya Iran rikorera muri Yemen ku cyambu cya Hodeide ndetse amaze iminsi agabwa ibitero n'igihugu cya Saudi Arabia bavuga yuko bari guhorera ubwato bwabo bwarashwe, ubwato bwabo bwibasiriwe n'abahuti mu nyanja itukura babubuza gukomeza gutambuka ngo bujye mbere, aho abahuti bavugaga yuko ubu bwato bw'aba Saudi Arabia budagomba gutambutswa uko bizagenda kose cyangwa se butagomba guhabwa uruhushya rwo gutambuka ngo banyure mu nyanja itukura, mu gihe abahuti bemeza yuko ubu bwato gutambuka kwabwo biteje akaga. Impamvu ya mbere abahuti batanga bavuga yuko igihugu cya Saudi Arabia kiri mu bihugu zibasiriye bikomeye cyane ibikorwa remezo by'abahuti, atari n'ibikorwa remezo gusa by'abahuti, ahubwo ari igihugu gikomeje gutera intambara gifasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero abahuti bavuga yuko bidakwiriye kwemerwa uko bizagenda kose, ahubwo bakwiriye kubirwanya bivuye inyuma bakabihagarika, bakabirwanya bavuga yuko ari ibikorwa bibi cyane kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikirwa n'ibihugu byo muri Aziya hagati ngo birwanye igihugu cya Iran. Ibi rero bakavuga yuko ari ibintu bidakwiriye kwemerwa uburyo bwose bushoboka. Reka mubwire rero ngo byagenze gute
abahuti bakoresheje strategy kugira ngo barwane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ubwo ni uvuga kurwana na Saudi Arabia nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko n'abantu bakorana bya hafi. Ni intambara yo muri Yemen irimo kwiyongera mu butaka bwa Saudi Arabia, aho abahuti bigaruriye ibikorwa bibiri bikomeye, bagakora ibitero biremereye cyane ku bikorwa remezo bya petroli bikomeye cyane muri buno bwami bwa Riyadh. Umuvugizi w'igisirikare cy'abahuti Yahya Sari avuga ko uwo mutwe wibasiriye inyubako ya Aramco yo muri Saudi Arabia, Ijizan ndetse na Nibu, bakoresha ibisasu bya misile, ibisasu birasirishwa amato ndetse na drone. Sari yavuze ko ibikorwa byombi byagezweho ku buryo butaziguye. Abayobozi ba Saudi Arabia ntibaratangaza isuzuma ryuzuye ry'ibyangiritse mu gihe Aramco itaratanga n'igitekerezo ku mugaragaro. Umva icyo Sari yavuze avuga kuri ino bitero bidasanzwe bagavye muri Saudi Arabia, basa n'abagiye kwihaniza Arabia Saudite ku bw'ibikorwa byabo byo gufasha Leta Zunze za Amerika ndetse no kwibasira icyambu cya Hudeida aho abantu bahuti bakorera, bakavuga yuko badashobora kuzihanganira bino bitekerezo bya Saudi Arabia. Ingabo za Yemen abahuti zakoze ibikorwa bya gisirikare by'ubwoko bubiri. Icyambere kibasira ibitero bikomeye mu bigo za Aramco Ijizan hakoreshejwe misile nyinshi za ballistic ndetse na drone. Mu gikorwa cya kabiri twibasira ibitero bikomeye mu bigo za Aramco mu gace ka Yanbu hakoreshejwe misile za ballistic na misile zaswa n'amato ndetse na drone. Twebwe ingabo za Yemen z'abahuti nyuma yo kwiringira Imana dukomeje gusohoza inshingano zacu zo kurinda igihugu cyacu dukunda n'abaturage bacu, abantu bafite ukwemera n'ubwenge, abantu ba Islamu n'Abarabu, kandi uyu mwanzi w'umugizi wa nabi azabona ko ari ukurwanya ndetse no guhangana gusa n'ukuri iyo ari mu makosa. Ikinyoma kizigera kibura, ikinyoma ntabwo kizigera kiboneka igihe kirekire, kizabura burundu. Turashimangira ko inzitizi izo mu mazi zashyizwe ku mwanzi ari Arabia Saudite zikomeje gukoreshwa mu rwego rwo gusubiza ubugizi bwa nabi bwe, n'inzitizi zinyuranyije n'amategeko zimaze igihe kinini, imyaka 12 yose. Ntituzatinda kwagura ibikorwa byacu bya gisirikari no kongera ibikorwa byacu mu masaha n'iminsi biri imbere, dukurikije politike yacu yo guhagarika ibikorwa ndetse no kongera imbaraga. Uyu ni Sari, umuvugizi wa abahuti mbo muri Yemen, agaragaza neza ko Saudi Arabia yakoze ikosa ikarasa kuri abantu bahuti, ariko nabo babasubije mu buryo butarimo imbabazi, babibasiriye ku rwego ruhambaye. Ndetse Sari avuga yuko ibikorwa nk'ibi ngibi birakomeza gukorwa kugira ngo bahagarike ubu bushotoranyi bwa Saudi Arabia, kandi bavaneho ibikorwa byose Saudi Arabia yishingikirizaho kugira ngo igabe ibitero ku gihugu cya Yemen, igabe igitero kuri bano bahuti bo muri Yemen, kugira ngo rero ubwo bushotoranyi buhagarare. Ni ngombwa kubasubiza. Gusa amashusho yemejwe agaragaza inkingi nini y'umwotsi w'umukara uzamuka uturutse mu cyerekezo cy'uruganda rutunganya petroli Aramco Ijizan. Amakuru akavuga ko abantu bacuruzaga nabo bamenyesheje ko hashobora kwangirika ibintu byinshi, cyane cyane habikwa essence na petroli muri aka gace. Inzu ya Ijizan irimo uruganda rutunganya petroli rushobora gutunganya byibura rufite ubushobozi bwo gutunganya utubarrel 400 ku munsi, hamwe n'ubiko n'ibikoresho byo kwifashisha cyane binyuza iyi petroli mu nyanja itukura. Iya Nibu, ibisasu bibiri bya misile byakoreshejwe mu kurasa ububiko bwa petroli, bikavugwa ko bimwe byafashwe n'uburinzi bw'ikirere bwa Patriot yakozwe na Leta Zunze za Amerika, ndetse bakoreshejwe nyine zakoreshejwe n'izi ngabo z'aba Saudi Arabia. Yanibu ni ingenzi cyane kuko nayo ni inzanyamukuru yo gutwara petrol icira mu nyanja itukura, aho iyi petrol inyuzwa muri kino gice cya Yanibu ishaka kwerekezwa mu burengerazuba bw'isi. Aramco ndi na gace gatunganirwamo ibikorwa biremereye, nuvuga ngo barapakira utugunguru bagapfundikira, hanyuma hakazanwa indi gaze yatunganijwe neza LNG na petrol. Ubu rero Yanibu irimo kugaragara neza cyane ko ari igice cy'ingenzi nyuma y'uko Hormuz ifunze kugira ngo inzira y'inyanja itukura inyuzwemo ibicuruzwa, nayo rero yabaye ingenzi cyane kujyana ibicuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Rero Riyadh yahinduye iyi nzira y'ubucuruzi bukomeye nyuma ko mu bice mu kigo cya Perse bidakunda. Ibitero by'abahuti rero byakurikiye ibitero by'indege ziyowe na za Arabia Saudite ku bice bibiri byo mu ntara ya Hudeida, aho abahuti bavuga yuko badashobora kwihangana. Ihuriro ry'igihugu ryavuze ko ryibanze ku nyubako za gisirikare zakoreshaga mu guhungabanya amato y'ubucuruzi. Amakuru aturuka ku bahuti yavuze ko ibitero zagabwe ku cyambu cya Hudeida n'ikirwa cya Kamaran. Abahuti bakavuga ko ingabo zabo zo mu karere zahanganye n'indege zitagira abapilote zizohejwe na Riyadh,
ariko nabo bagahita bavuga bati okay, nimwakira igisubizo cyacu namwe Riyade, mwumve neza igisobanuro cy'intambara, mwumve iyo mugabye igitero ku bandi uko bigenda, namwe iyo mukigabyeho uko byagenda. Iki nicyo abahuti bo muri Yemeni bahise bakorera Riyade, bayigabaho igitero, basa n'abari kwisubiza Riyade ku bikorwa byabo bya gisirikari, aho Riyade bayishinja kuba nyine ikomeje kwibasira ibikorwa remezo bya bano bahuti, ndetse no kugaragaza neza cyane ko bakomeje ibikorwa bisa nkaho ari uguhagarika imikorere yose ishoboka y'igihugu cya Saudi Arabia muri kino gihe, cyane cyane bakomeje guhangana n'iki gihugu cya Yemeni, cyane cyane zino ngabo z'abahuti zikorera muri Yemeni, bavuga yuko ari ingabo zifite ukwishyira ukizana, ariko Riyadh ikaba itabyemera, batanije na Leta zimwe za Amerika akavuga ko bagomba guca intege bano bahuti. Si ubwa mbere bagabye ibitero, kuko no mu byashize bagiye bagabaho ibitero. Tubaveho tujye muri Israel. Israeli wavuga ko ibintu bimeze nabi, uyu minisitiri bari bamwivuganye, Iran yagabye igitero gikomeye cyane cya drone ngo bamwice. Ni muri Israel habayeho ubwoba bushya, umutekano, indege itazwi yaguye hafi y'urugo rwa minisitiri w'umutekano w'igihugu wa Israel yitwa Itamar Ben-Gvir. Bikavugwa ko byateye ikibazo, byatumye hatangira iperereza rikomeye cyane, hanashyirwaho uburyo bukomeye cyane bwo gukurikirana abo bicanyi bashatse kwica umunyapolitiki ukomeye cyane muri kino gihugu. Nk'uko amakuru avuga aya mbere abivuga, iyo ndege itagira umuderevu yaguye hafi y'aho Ben-Gvir atuye i Karati Arba, hafi ya Hebron, ni mu nkengero z'uburengerazuba bw'ikiyaga. Abategetsi bavuga ko minisitiri n'umuryango we bafite umutekano kuri ubu ngubu. Abayobozi ntibamenya iyo ndege itagira umuderevu cyangwa ngo bemeze niba yari irimo kwibasira ako gace nkana. Bizabaye muri iki gikorwa biracyari gukorwaho iperereza n'ubutegetsi bwa Israel, ariko igihe cyaranzwe cyane cyane n'amagambo akomeye. Hashize iminsi 2 gusa abashinjacyaha bashinja umugabo wo muri Nazareti ibirego by'uko ngo yari afite umugambi wo kugaba ibitero kuri Ben-Gvir akoresheje indege itagira abapilote cyangwa se misiri iyobowe. Urwo rubanza ruracyari mu nkiko. Uyu si we wenyine wa mbere uvuzwe gutyo, so umugambi wa mbere uvugwaho ko urimo gukorwa hakoreshejwe indege zitagira pilote. Muri Nzeri ushize, ikigo gishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Israel Shin Bet cyatangaje ko cyasenye indege ivuga ngo yatutse kuri Hamas, aho bari bayohereje bashaka kurasa ku rugo rwa Ben-Gvir, kandi byakurikiranye n'ingendo nyinshi, harimo n'igihe yasohokaga mu nzu n'amaguru aho bari bamwibasiriye. Abayobozi bavuga kandi ko undi mugambi w'indege zitagira pilote wavugwaga ko wakorewe Ben-Gvir waje kuboneka mu mwaka wa 2022, naho bashaka kumwivugana. N'umugabo umaze gusimbuka impfu nyinshi, aho bivuga yuko bagenda bamwivugana bamwibasira cyane. Kuri ubu ngubu nubwo iperereza ryarangiza rigaragaza aho iyi ndege yaturutse, amwe mu makuru ari guturuka muri Israel aravuga yuko Iran ngo yaba yagize uruhare rukomeye cyane kuri iyi ndege itagira umuderevu yoherejwe muri kino gihugu cya Israel kwivugana uyu minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Nk'uko bivugwa cyane ko ngo yaba ari umwe mu bagiye bategeka ibitero byagiye bigabwa kuri Iran ikaba rero yamwibasiye mu rwego rwo gusa nk'aho iri kwihorera ku bikorwa byakozwe na Israel bafatanyije Leta zimwe za Amerika kuri kino gihugu cya Iran. Bikaba nanone bikomeje gutera impungenge ko ubu bwaba ari uburyo bukomeye cyane bashatse kumwambura ubuzima, ari nacyo isi ikomeje gukoraho iperereza ngo amenye neza imvano y'iki gitero ndetse n'icyo cyari kigamije. Twagize umwanzi wacu mu myimbi. Ni IRGC ishongora kuri Leta zimwe za Amerika, aho bagaragaje za radari zarashwe imwe ku yindi. Leta zimwe za Amerika baravuga ko bayiciye intege, aho biko bwabo bw'amasasu, biko bwabo bwa misile hose bakomeje kuharasa. Uyu muyobozi wo muri Iran aganira n'ikinyamakuru Tasnim News Agency yagaragaje byinshi bikomeye cyane. Yitwa Mohebi, akaba ari umwe mu bayobozi bakuru cyane muri IRGC, akaba avugira igiseke cya IRGC. Yavuze neza ko baciye intege bikomeye cyane Leta zimwe za Amerika. Dukurikirana amagambo ye yatangaje kino kinyamakuru cyitwa Tasnim News Agency, aho yavuze amagambo akomeye agaragaza ko ibikorwa zabo ari ibikorwa bitagira impuhwe kuri Leta zimwe za Amerika. Muri make Leta zimwe za Amerika nta mpuhwe bagomba kuyigirira, ngo ni ukuyirasa mpaka yumvishe ko yibeshye cyane kurasa kuri Iran. Ati kugira ngo duce intege kandi dusenye buhoro buhoro ubushobozi bw'umwanzi mu mikorere, tugomba kwibasira ibigo bye by'inkunga ndetse n'ibikoresho. Muri urwo rwego rero
twakubise ibigo bitandatu by'indege z'intambara n'iza kajugujugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibigo byo kubungabunga ibice by'umutekano byari ingenzi cyane. Twasenye ibigo bitandatu minsi 15. Twasenye ibigo bitatu by'inkunga ndetse bibikwamo ibikoresho bya gisirikare. Muri ibyo bigo bitandatu nanone bishyirwaho indege za kajugujugu ndetse n'aho zikorerwa. Ibigo byo kubungabunga nanone ibikoresho twarabirimbuye. Twasenye nanone centre 6 muri zo. Minsi 15 twasenye ibigo bitatu by'inkunga ndetse n'abika ibikoresho. Twatwitse ibigega 12 bya essence, twasenye ububiko 17 bw'intwaro, dusenya amato n'indege. Intego yacu ya mbere y'ingamba ni ugugira umwanzi wacu impumyi, ni ukumuca intege, ibikorwa bye tukabica intege ku rwego ruremereye, ni ugusenya ubushobozi bwe bwo gutahura ndetse no gusenya ubushobozi bwe bwo kugenzura ibikorwa bye mu buryo bwuzuye, gusiga umwanzi arangaye kandi ari mu kaga. Iyo ntego yacu ya mbere. Muri urwo rwego kandi twasenye ibigo 7 z'ubuyobozi bw'ubugenzuzi muri iyi minsi 15. Reka nkubwize ukuri, twasenye ububiko cyangwa se site 6 zikorana na satellite. Twakubise radar 6 zikoreshwa mu gucunga ikirere zikorana na Patriote. Mu by'ukuri izi ni zimwe mu buryo bwiza cyane bwo kurinda ikirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndavuga misile za Patriote. Inzira tunganye, drone zacu zanyuze muri humye ubwo buryo, maze misile zacu zanyura muri humye. Kubera iki? Kubera ko twahumishije amaso y'izi radar. Twasenye radar 3 zo kugenzura no gukurikirana ikirere mu nyanja, system 8 zo guhanura ndetse no gutahura hakiri kare twarazirimbuye, birimo SRM. Twarabirimbuye rwose ibingibi. Twasenye radar 6 ndetse n'uburinzi bw'ikirere. Twasenye systeme 3 za radar za APS. Twasenye radar 2 za APS 117. Twasenye radar 5 zo mu bwoko bwa long radar. Twasenye radar 2 zo mu kirere, imwe ya radar y'amayeri, kugira ngo duce intege rero kandi dusenye buhoro buhoro ubushobozi bw'uyu mwanzi mu mikorere. Kwibanda rero ku bigo bye bitanga inkunga kandi binabikamo ibikoresho byari ingenzi cyane. Namwe mutekereze ibigo bitandatu bitunganyizwamo drone za indege za kajugujugu. Ibigo cyane ni ingenzi ku bijyanye no gukurikirana izi ndege. Bitandatu muri ibyo rero kubirimbura ni ingenzi cyane muri minsi 15. Twasenye ahabikwa amasasu 3 hakuru. Turimo kwibanda cyane cyane ku bigo bitandatu bifasha za kajugujugu kuguruka, ariko ibyo bigo bitandatu byari ingenzi ubu ntibikikora neza. Twarimbuye ibigo bitandatu muri minsi 15 mu Zumbe. Twasenye nanone ahabikwa amasasu atarashyirwa ku rugamba. Dusenye ibigega 12 bya essence bifashishwa cyane cyane muri izo ndege ndetse n'intwaro, kandi na misile zibikwa twarazirimbuye kugira ngo dushyige igitutu ku mwanzi. Tunakoresha kandi nanone uburyo bukomeye aho tugomba kurimbura nanone cyane cyane aho bafatira ibyemezo. Muri urwo rwego twasenye duhangere ndetse dusenya ahabikwa za drone MQ-9 Reaper. Twarazirimbuye kandi twasenye icyuma gitegura intambara kizwi nka F-15. Dusenya ubu buryo bwa drone bushya, tunakoresha uburyo bwo kurimbura drone zabo nshyashya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mwibuke twari twabibabwiye, twasenye urubuga rwabo baheramo essence, dusenya indege yabo itwara essence mu kirere, dusenya ikigo gikingira cyane cyane ibitero by'ikoranabuhanga P8. Twasenye imbunda 4 za misile zo mu bwoko bwa Handler. Twasenye nanone uburyo bukomeye cyane bwo gukurikirana indege mu kirere bwa Patriote hafi y'agace k'amazi. Twasenye misile 6. Twasenye station zibikwamo essence ndetse n'ikigo cy'ubutasi. Twasenye ikigo cy'amakuru. Twasenye ikigo nanone cy'ikoranabuhanga rihangano cy'ubwenge buhangano. Iki kigo cy'ubwenge buhangano ni kibi cyane, cyo kiri mu Bahrain. Cyari kimwe mu bigo byashyigikiye cyane cyane ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere. Twarabirimbuye byose kandi twasenye ububiko bw'ibikoresho ndetse twashenye icyuma gitanga essence. Twashenye amacumbi 4 y'abarwanyi. Twasenye inzira 3 zo mu mazi zabo, kandi ikigo navuze, ikigo gitunganya amakuru
cya Amerika gikorana na Amazon nacyo rwose twarakirimbuye burundu. Mu muraba umwe twasenye igice kinini cyacyo, hanyuma mu muraba wa kabiri turagenda turimbura none n'agace kari gasigaye. Iyo tugeze rero ku kusenya Amazon si inyubako gusa, ahubwo ni uburyo wavuga ngo ntago ari inyubako wavuga ngo irahariya gusa, ahubwo nicyo kigo kinini cya Amerika cy'ubutasi Amerika ikoresha cyane cyane mu kwibasira kano karere. Igihe twasenyaga rero kiriya kigo, Amerika yari yarubatse mu mwaka wa 19 mu ishoramari rya miliyari 9 z'amadolari, twarabirimbuye. Icyo kigo cyari kimukiye igihugu Bahrain. Oya, nakuvuga ko twabarimbuye bino muno mutungo w'umwanzi mu buryo ukomeye cyane ku murwa w'ingenzi, aho umwanzi afite amakuru akusanyiza muri Bahrain. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane mu ruhererekane rw'imbaraga z'Abanyamerika. Uyu nguyu ni Muhebi, umwe mu bayobozi ba RGC, washimangiye cyane cyane ko bari guca intege igihugu cya Amerika, barimbura ibikoresho byabo, barimbura ubushobozi bwa Amerika, kandi basenya buri kimwe Amerika yishingikirizagaho mu bitero byayo, basenya buri kintu cyose Amerika yishingikirizagaho mu gutegura ibitero kuri Iran, kandi bakavuga yuko Iran kavuga yuko izakomeza gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo yibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwuzuye. Muri make nta gahenge bagomba kuzaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gukomeza kwigabaho ibitero mu buryo bwuzuye, no gukomeza kwibasira mu buryo budasanzwe kugeza ubwo Amerika icitse intege, niko Iran itangaza. Hama nkuko narimaze kubikubwira rero, kuri ubu ngubu murasazo hagati amahoro asa nkaho adahari, ndetse bisa naho ibitero bikomeje gufata indi ntera, ari nako intambara ikomeza kuzamura urwego rwayo, ndetse n'ubushobozi bw'imirwanire bugakomeza kwiyongera. Gusa ikibazwa ni kimwe gusa, ninde bizarangira atsinze iyi ntambara? Ubona ari nde wowe? Umumbwire muri comment. Gubwe neza, amahoro ibishano kuri wowe. Salam shalom.